Speaker sir, during 23-24, we will take up the improvement of riding quality surface in all assembly constituencies, totally of 1,700 kilometers amounting of 1,000 crores, and the target is to complete 500 kilometers costing of 280 crores before the onset of the monsoon. Speaker sir, in order to ensure safe and smooth vehicular traffic or the devotee visiting to the Paikdev Devasthan at Sange and also the Sange Industrial Estate, I propose to construct a single span bridge of rupees 15 crores. The list of the road project as proposed to be completed in the taken up in 23-24 is attached to the annexure 1. वेगळे annexure लायल्ले आसतले त्या ती वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रोजेक्ट त्या annexuraक लायल्ले आसतले हितून मेन्शन करूंक ना हे म्हणू नका कारण सगळे घेवपाक लागलो जाल्यार म्हाका 3 वरां लागतली. सभापती महोदय, या वर्सा भौशीक बांधकाम खात्यान आणि सगळ्या भौशीक संबंधित सेवांनी फक्त डिजिटल प्लॅटफॉर्मा मार्फत 100% ई-गव्हर्नन्स चालीक लावपाचो प्रस्ताव मांडटा आणि वन ॲप ऑल सर्विसीस या एकाच मोबायल ॲपा वरवीं नागरिकांनी घरांतल्यान सोयीस्करपणान वेगवेगळ्या सेवेचो लाभ घेवपाची विनंती सहजपणान करूंक शकले.